गसाइगाव साइन्स एकाडेमिनि उथ्रिसार फरायसाफोरखौ मान बाउदों। गसाइगाव नोगोराव थानाय गसाइगाव साइन्स एकाडेमियाव दिनै मेट्रिक आरो गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि आनजादाव उथ्रिनाय गासैबो फरायसाफोरखौ मान बाउदों। गसाइगाव साइन्स एकाडेमिया मेट्रिकआव गासै 50 आरो गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि साइन्स स्ट्रीमनि गासै 118 आरो आर्ट्सनि गासै 170 उथ्रिसार फरायसाफोरखौ मान बावो आरो जौसिन फरायलांनांगौनि थाखाय बानजायो। आलासि महरै D.O. रीता राभा आरो B.O. प्रदीप कुमार गयारी बिथांमोना बाहागो लायो। सेकेंडरी आर्ट्स एंड साइंस और स्कूलर माने जी बोर्डर एग्जामत माने हेरी कर पास कर जी फेलिसिटेशन प्रोग्राम ভাল रिजाल्ट कर लड़ा छाली ताते गसाइगाव साइन्स एकाडेमी एने अनुष्ठान बार मैं निजे उपस्थित हब पाई खूबे ভাল लगिसे बारू और लड़ा छाली जी उत्साह जी भविष्य जी खूब माने सपन लै जी खूब हार्डवर्क कर हार्डवर्क कर किसी सफल पाइसे और सफलता सफलतार भविष्य किसी हार्डवर्क कर भविष्य माने सफल हब पार और उज्जवल मुखबर देखी मैं सुखी और मैं उज्जवल भविष्य कामना कर एक्चुअली मैं जो प्रथम इते और DO हिसाब से मैं चार्ज लोৱা এটা বছৰ হল जेनो शुनी आसो साइन्स गसाइगाव साइन्स एकाडेमिर कथा शुनी किने बर ভাল लगिसे बहुत माने विभिन्न धৰণৰ पदक्षेप हातत लैसे दुखिया लड़ा छाली किने सकलक फ्रीली माने एडुकेशन दियार व्यवस्था करिसे और जी गवर्नमेंटर जी माने RT एक्ट माने 12C मते एटु प्रयोज्य হয় तो এই কামটো তেওঁলোকে কৰিছে এটু তেনেকে কৰাই যাওক বুলি ভাবিছো কাৰণ দুখীয়া লৰা ছোৱালী বহুত টেলেন্ট লৰা ছোৱালী থাকে তেখেতসকলে এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰিবলৈ সুবিধা পাব লগতে সমগ্ৰ যেটো মানে এটু এডুকেশনৰ যিখিনি মানে কি কয় এটু সাকসেসৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লৰা ছোৱালীৰ সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ মানে বিশেষকৈ ডাইৰেক্টৰ প্ৰিন্সিপাল বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট মানে এটা পজিটিভ অৰিহণা আছে বুলি মই ভাবিছো আৰু যাৰ কাৰণে এইখিনি সফলতা অৰ্জন কৰিছে বুলি মই ভাবো আৰু ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতে এটা ভাল মানে সুনাম কঢ়িয়াই আনা মানে ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত হাই সেকেন্ডাৰী আৰু মেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত গম পাইছো আৰু শুনি খুব ভাল লাগিছে মোৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি আটেকেটসকলৰ মানে অভিনন্দন জনাইছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বলৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছো মই গসাইগাঁও সায়েন্স একাডেমি প্ৰিন্সিপাল তো আজি আমাৰ ফেলিচিটেশন প্ৰগ্ৰাম আছিলে আপোনাৰ ক্লাস 10 আৰু 12 ৰ যিবিলাক পাছৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে তাৰ ভিতৰত ধৰ আপোনাৰ যেটো ক্লাস 10 ৰ 34 ষ্টুডেন্ট আছিলে ফাৰ্স্ট ডিভিজন আৰ্টছৰ আছিলে 74 আৰু আপোনাৰ সায়েন্সৰ আছিলে 66 ষ্টুডেন্ট উইথ ফাৰ্স্ট ডিভিজন